खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि फ्रांक 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबा जाबाय डेकापामाव रेलवे स्टेशन जानांगौनि थाखाय 2 घन्टा सोमावसारनाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव मैया 27 सेप्तेम्बर खालि धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमानि सिङाव थानाय डेकापामाव डेकापाम रेलवे स्टेशन डिमान्ड कमिटिनि हांख्रायनायाव आरो डेकापाम ओनसोलनि माहारियारि आफादफोर आबसु आसु टीएमपीके एमएमके सनाल कसारी जुब मंच गोरखा स्टुडेन्टस इउनियन आरो ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबजों डेकापामाव रेल स्टेशन जानांगौनि दाबि दैखांदों फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम 2 घन्टा रेल होबथानाय आरो सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों मख'जाथावदि डेकापाम ओनसोलाव 1960 मायथाइनिफ्रायनो एमजि गारिनि रेलवे स्टेशन दंमोन नाथाय बिजि खारनायनिफ्राय रेल स्टेशनखौ सोलायना गुबुनाव लांनाय जादों जायनि थाखाय 50,000निबो बांसिन मानसिफोरा रेल सुबिदानिफ्राय जानगाराव थाबोनांदों बेनि थाखायनो डेकापाम रेल स्टेशन जाथारनांगौनि थाखाय रेल लामायाव 2-3 रोजासो मानसिफ्रा ज' जानानै रेल होबथानाय हाबाफारि आरो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै डिमान्ड कमिटि आरो रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों आरो सरकारखौ डेकापामाव थाबैनो रेलवे स्टेशन बानायनानै होनांगौ होननानैबो दाबि दैखांनाय जादों যদি প্রদান নকৰে তেতিয়াকৈ ইয়াত জঙ্গী আন্দোলন আমি গছ কাটি খুন্দা আমি ৰেলৱে পথত দি আমি ৰেলৱে পথৰ ওপৰত হুই মেলিবলৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে সংগ্ৰাম কৰে তেতিয়ালৈকে ৰেলপথ অৱৰোধ নহয় তেতিয়ালৈকে ৰেল ষ্টেচন নহয় তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ প্ৰাণ দিবলৈও আমি दानिया फैदो डिमान्ड कमिटि आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मोनथिनानै लानि डेकापामবাসী ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰাৰ আজি কাৰণটো হ'ল আজি 4 বছৰে আমি ৰেল ষ্টেচনটো হেৰুৱাইছোঁ যেতিয়া মিটাৰ গেছ আছিলে ৰঙিয়া মুৰকংচালে লাইনত তেতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰেল ষ্টেচন আছিলে অজ্ঞাত কাৰণত ৰাতিৰ ভিতৰতে প্লেটফৰ্মখন ভাঙি ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে লৈ গ'ল তাৰ পাছত আমি আজি 4 বছৰ কাল আমি তাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ মালিগাঁৱলৈ গৈছোঁ মালিগাঁৱত এবাৰ আমাৰ ফাইলো হেৰাবলৈ দিছে তাৰ পাছত আকৌ পুনৰ ফাইল তাত আমি পঠাইছোঁ আৰু এতিয়া তাত কাম হৈ আছে আজিলৈকে এইবিলাকে এটা সিদ্ধান্ত দিব পৰা নাই ইয়াৰ আগতেও আমি এবাৰ পথ অৱৰোধ কৰিছিলোঁ তাৰিখটো আজি একজেক্ট মনত নাই তথাপি আমি ইয়াত আমাৰ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছটো আমাক নালাগে অন্ততঃ আমাক এই পেছেঞ্জাৰ ৰেলখন দিলে ডেকাপামবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বিৰাট পৰম উপকাৰ হ'ব বুলি আশা কৰি আমি এই কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হ'ল আচলতে আমি পথ অৱৰোধৰ নিচিনা কাৰ্যসূচী আমাৰ ল'বলগীয়া নাছিলে কিন্তু ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক অৱজ্ঞা কৰাৰ কাৰণে আজিলৈকে এটা ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই 4-5 বছৰে এইকাৰণে আমি এনেকুৱা পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে আজি সমবেত হোৱা ৰাইজৰ ডেকাপাম ৰাইজৰ বাকীৰ কাৰণটো এইটোৱেই डेकापामाव रेलवे स्टेशन जानांगौनि थाखाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नाथुराम मुसाहारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि आच्छा दिनै जोङो बे रेल होबथानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो बेसेबांबा बोसोरनि सिगां जोंनियाव माने रेल स्टेशना दंखायोमोन नाथाय बे रेल स्टेशनखौ गेजेराव माने रायजोआ मिन्थिया जासे बे रेल स्टेशनखौ बोखांनानै लानानै थाङो आरो बे बोखांना लांनायनि उनाव जोङो माने माखासे माने हाबाफारि लादोंमोन बै हाबाफारियानो जाहैबाय जों गेजेराव खनसे माने माबाबो लाखांबाय रेल अबरदबो खालामखांबाय होबथाखांबाय जोंनि डेकापामावनो नाथाय बेयाव बिथांमोना खोथा होदोंमोन जे जोंनो माने माखासे जोङो माने जिएमनावबो थांबाय बेनिफ्राय रङियावबो थांनानै जोङो माखासे माने
जोङो लिरनानै हैबाय बिथांमोना बुंबाय जोङो माने बे रेल माबाया जोंनियाव जासिगोन होननानै आरो नैबेयाव जिथुनाखि हा दङ बेखौबो माने सुफैलायबाय सुनानै इस्टिमेट बानायदों माबा बानायदों होननानै माबा खालामदोंमोन नाथाय बे गासिबो फैमाल बिथांमोना नंखायसो खालामनानै होबाय बेनिखायनो जोङो दिनै माने जोङो जोंनि ओनसोलाव जेसेबां एबसु TMPK TMMK आसु गुरखा सनवाल सात्र हन्था गासिबो जेसेबां जोंनि ओनसोलाव जेसेबां जोङो जाथिनि जोंनि संगठन दङ गासिबो लोगो नांनानै जोङो जाहाथे जोंनि नैबेयाव माने जोंनि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जों माने बेयाव रेलखौ जोंनो स्टेसनखौ नांथारगौ होननानै जोङो बारे बारे होबथानाय जादों आरोबाव जोङो दिनैबो माबानायनि गेजेरजों जुदि बिथांमोना जुदि जोंनि माबाखौ गुरुत्व लाया बिदिब्ला जोङो उनाव आरो बिनिफ्राय बांसिन जों माने रेल अबर'ध जंगि आन्दलन खालामगोन होननानै जोङो नोंथांमोननि माबानि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय बे हाबाफारियावथ' नै दा जोङो नोंथांमोना नुनानैनो मोनखादों खमैब्लाबो नैबेयाव 3,000-4,000सो जादों आरो माने दानिया फैदो सानजा सानजारि नोगोर UBPOनि आफादगिरिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि आवगाय जितु जोंहा स्टेसन दंमोन बेखौ बोखांनायनि उनावहाय 50,000सो जोंनि थागिबि बिथांमोना एसे खस्थ' मोनदों जायनि जाहोनाव जों दिनै गोजान जायगायाव थांनानै रेलाव हान्थिनो गोनां जायो दा गोबां सुबुङानो जोंनि बे ओनसोलनि थागिबिफोरा 50,000सोनिसो बांसिन सुबुङानो थांलाय फैलाय जाहोनाव एसे उसुबिदा मोननाय जादों बेनिखायनो गासैबो जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जेसेबां जाथि संगठन दङ खौसे जानानै माखासे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै दिनैनि बे रेल होबथानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों दानिया फैदो डेकापाम ओनसोलनि गोख्रों समाज सिबियारिनि बिबुंथि खोनासंनि হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ডেকাপাম তেলেম মিছামৰাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে এইটোৱে কাৰণ যে আমাৰ যিটো আজি ব্ৰডগজ লাইন স্থাপন হওঁতে আমাৰ যি বিতাৰগড় আমাৰ ষ্টেচন আছিল তাৰপিছত আমাৰ ষ্টেচনটো একে ৰাতিৰ ভিতৰতে উঠাই লৈ গ'ল আৰু এই 3খন পঞ্চায়তৰ ৰাইজক আঘাত চেঁচা পানী ঢালি আজি ব্ৰডগজ লাইন আমাৰ মাজৰ পৰা চলি আছে কিন্তু আমি ডেকাপাম বাকী ৰাইজে ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আমি আজি 4 বছৰ ধৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ MLA মন্ত্ৰীলৈকে আমি বিভিন্ন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু যোৱা বছৰ আমি যোৱা 9 মাহৰ আগত আমি ৰেলপথ অৱৰোধ কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো দাবী আমাৰ দাবীক কোনো কৰ্তৃপক্ষই আচলতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি সবকা সাথ সবকা বিকাশ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ডেকাপামবাসী ৰাইজৰ বাবে সবকা সাথ সবকা সৰ্বনাশ সবকা সাথ সবকা হামলোকা সৰ্বনাশ হৈ আছে সবকা বিকাশ হোৱা নাই যদি সকলোৱে বিকাশ চিন্তা কৰা হ'লে আজি আমাৰ ইমান হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ যিটো পৰিকল্পনা আচলতে যিটো যাতায়াতৰ সুবিধা আজি দিব নোৱাৰাটো কেনেকৈ আমি বিকাশ বুলি ক'ম গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই যি আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী এই দাবী আমাৰ সফল ৰূপায়ণ দিয়ক আৰু আমাৰ যিটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সফল কৰিবৰ বাবে আমাৰ এই ডেকাপামত অনতিপলমে আমাৰ ষ্টেচন প্ৰদান কৰক নতুবা আমি এই ৰাইজে ইয়াৰ পিছত 100 ঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য থাকিম তাৰ পাছতো নহয় তাতকৈ আমি জংগী আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য থাকিম ধন্যবাদ एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों